jonde fi yewtugol fi oɗo annabajo oɗo nelaɗo Allah e meɗen annabi meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. ɗum woni janngugol firta sira maɓɓe on, tarika maɓɓe on, biographie maɓɓe on no wi'irte noon, gila e jibinede maɓɓe ha e fatagol e maɓɓe. en wawata yewtugol fuu ko gurdam maɓɓe ɗan rewno kon e dow muɗum, sabu en anda fuu ko ɓe wuriduno kon eɗen felliti, wona ko ɓe waɗɗuno, ko ɓe waddano e ko ɓe waɗuno kon fuu kadi woni ko winda. aray no heddi kon ko windaka ko waɗuno, kono noon ko ɓuri himmude kon ko hanuɗen faltago kon e bange maɓɓe. aray ko ɓuri himmude kon koko hato jinɗen kon ƴettugol e maɓɓe, andugol goo, humpitagol ngol fi maɓɓe, andugol ko ɓe hombo, wondude e andintinede ɓure maɓɓe ɗin e valeur ji maɓɓe ɗin, kamɓe annabijo on sallllahu alayhi wa sallam e nder ngutagu Allah ɗo. e ɗimmum ɗum finde maɓɓe nden ko ɓe wonno kon e dow muɗum fiye wawu enen kadi fiɓude nden finde ɗon belajo en maloyte yawmal qiyama. e gurdam maɓɓe ɗan ado islam moƴƴuki e mantoje e wasoji ko ɓe jogii kon immorde jikkuji moƴƴi e gurdam moƴƴan e none moƴƴo mo ɓe wuriduno on e yimɓe ɓen. ɗum qabla al islam wa ba'da nubuwa, ado islam on e ɓawonde annabako ngon ari ɓe, e yewtugol fi gurdam maɓɓe ɗan vie social maɓɓe on, vie social maɓɓe on. ɗum kadi andugol ɗum ɗon ino wawa en wallitade fi wawugol jerugol enen kadi jogito gurdam maji men ɗin, gurdam maji men socio ɗin, tawa en wawa e géride foyer ji men ɗin, gériren société ji men ɗin, gériren ɓengureji men ɗin, wano ɓe gérirno noon belajo en ɓuttinayi en heɓa moƴƴere e moƴƴereji gurdam ɗan, e andugol kadi gurdam maɓɓe ɗan kadi ka da'wa, noddugol maɓɓe ngol, yimɓe ɓen noddata ɗum faade Allah, caɗele ko ɓe hawruno kon e muɗum, sen andi ɗum en waway kadi jerugol hoore meɗen ka da'wa, en waway kadi jaɓɓitade kadi circonstance ji ɗin, ɓe mana alhaaliji yanayɗi ɗin e meɗen ka bange dina. ko ɗum waɗi haray fa jadiru ko hunde nde han andanda hoore ma ko beeyanko, ko indispensable andugol annabajo, anda ɓe gurdam maɓɓe ɗan, sira maɓɓe on ko hunde nde andanda hoore ma juɗɗo wawata yondinade ta, sabu ko kamɓe woni ñentinteɗo men, kamɓe woni nelaɗo Allah on e meɗen, kamɓe woni annabajo meɗen on, ko kamɓe woni grande personnalité on ko wiyete kon afdalu shakhsiyat al islam, ko sengole maɓɓe kala julɗo woni, ko kamɓe woni top, kamɓe woni dow. joni noon so tawi ñentinteɗo maɗa on mo iwtirta ɓaawo muɗum, mo dina ma kam moƴƴirta sabugo jokkugol jurol mum ngol, sa majjama on ɗum ko no dina ma kan sellirta. ko ɗum waɗi janti ɗen e toɓɓe tati ɗen ka jonde men aranere yontere hande, wonde andugol Allah goo, anda oɗo annabajo, oɗo nelaɗo Allah ɗiɗi, andira dewe mum ɗen e finde mum ɗen dalil, ɗum woni dina mum kan. ɗiɗo ko ɗi usulun la tanbaghi li muslimin an yajhalaha, ɗiɗo ko ɗi lasliji ka dina ɗi hanana kanji on, ɗi hanana julɗo ɗo majjeɗi. man rabbuka, ko woni jomuma, man nabiyuka, ko woni annabi maɗa, wa ma dinuka, ko ɗum wonno dina ma kan. ɗiɗo julɗo ɗo aka majjede ɗiɗo sako lande ɗi ka aduna makko o, ka kabru makko o, ka lakara makko o, tawa wawata jaɓade. ko ɗum waɗi biddarura tawɗen si neɗɗo ngo maayi ko be o lande ɗi tati, ɓay noon ko be o lande ɗi, ɗi noon o jaboroyta ko ɗiɗo windugol ɗi e kaydi yo, o jaboroyta ko ɗiɗo lande ɗo wiya acce mi nodda Konakiri mi lando, o jaboroyta ko ɗiɗo kala bante yagal, o jaboroyta ko ɗiɗo hay fi ko arabujo mo wawi ɗengal arabu, ko jaboroyto ɗiɗo gonɗum ko bil imani wal idrak, ko sabu sellugol finde nden
e andugol ɗin gon fewndo wuruno ko ɗum addata ha goɗɗo wawa jaabade ɗiɗo ka épreuve ji munkari e nakir ko wiyete kon masalatul qabri lande ɗen ka qabru ko be tawa on tigi no yaade iman emo yaadi e kumpita emo mayide imanu selluɗo emo humpiti kadi ko joli kon e ɗi tati ko nden say on tigi wawata jaabade ɗi jabortake duuɓi ɗi jabortake inde ɗi jabortake kalabante yagal ɗi jabortake windugol yowgo man rabbuka hombuni jomama man nabiyuka hombuni annabi ma wa ma dinuka ko ɗuni dina ma ɗum ɗo la budda min al imani wal idrak ko be tawa on tigi emo mayide gomɗinal ngal emo heftuno ɗum kadi mo anduno ɗum fewno gurna sabu ɗum wiwɗen haray ko aslu goto e lasliji ɗin tati bindeji ɗin ka islam tati woni yewtereji men ɗin e ɗe jonɗe arayde ɗo ha sanga jofin wo inchallah sanga sakkitorɓe ndin fatagol maɓɓe ngol kamɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗum tuman e yahoyeyi e mawdugo kono ara e fewdo ɗo ko sira maɓɓe on woni e jondeji men ɗin inchallah e alat jeɗe e yewte handere woɓɓe waɗi texte message woɓɓe addi audio ji woɓɓe kadi ka yaasi gawri ko landiti nder ton ara en fillitoto ko rewɗen kon e mum si nanganen noon ko fewnuɗen kon aranu ɗum inde maɓɓe nden kamɓe annabijo mo hiɓe noddira inɗe goo ko wona muhammad hiɓe noddira mahmoudou hiɓe noddira ahmad hiɓe noddira mahi ɓe noddira moustapha ɓe noddira mujtaba ɗeɗo inɗe ɗe fof hiɗe mari ton bindi dalilaji si wiyama muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko kamɓe si wiyama ahmad annabiyu ahmad ko kamɓe allah tabaraka wa taala noddiri ɓe noon e simore ka annabi isa humpituno banu israila ɗo fi ara baɗi on nelaɗo ko aroyowo ɓawo kanko isa o wiri ɗum yatti min baɗi ismuhu ahmad o aroye ɓawon inde makko nden ko ahmad annabi isa yewtuno fi argol oɗo annabajo oɗo nelaɗo allah e meɗen ado arde idan ɗeɗo ko inde maɓɓe kunya jammore ko ɓe jammano kon ɗum ko ado islamu arde ko jammore dambitirede baba yaga jibinalde ko ɓe iwdi yani ko ɓe arabeɓe ɓuraychiyankoɓe min waladi ismail bun ibrahim alayhimussalatu wassalam yallah ɓeydi jamɓe kisi e maɓɓe yumma maɓɓe ko aminatu makete bintu wahab ɓen maɓɓe gandi ko abdoullahi oɗo ko gueɗal abdoulmoutalib oɗo ko gueɗal hashim ko ɗum waɗi si ɓe wi'ire ko ɓe bani hashimiyankoɓe hashim oɗo ko gueɗal abdoumanaf ko gueɗal wiyeteɗo usey ko gueɗal kilab ɓen nelaɗo e yumma maɓɓe aminatu eno fotti e oma ka nelaɗo tammo ka yumma maɓɓe eni nayaɓo ka ɓen maɓɓe tammo ka yumma maɓɓe on ɗon ko gueɗal murra oɗo ko gueɗal kaabu ko gueɗal lu'ay ko gueɗal ghalib ko gueɗal fahara on ɗon ko gueɗal malik quraish oɗo ko gueɗal kinana ana ko gueɗal khuzayma ko gueɗal mudraka oɗo ko gueɗal ilyas ko gueɗal mudal ko gueɗal nizar oɗo ko gueɗal maaddu oɗo ko gueɗal adnan ko gueɗal annabi ismail ɗon khilaf lurnal ala waɗi ceerno meɗen albagawi ka deftere wiyetede sharhu sunna aɗa nandi a deftere aqida deftere sunna imam albarbahari nden e deftere mo ndeya imam albarbahari hara nanden ɗum deftere no wiye sharhu sunna lil imam albagawi e nde wiyetende ko makka biduni khilaf ñalande ɓe jibinede maɓɓe nden ko sabaha yawmil isnain ko subakare tenen ɗum kadi biduni khilaf waɗi ɗo khilaf ala wonde nelaɗo koye tenen jibina no ari hadise selluɗo sahabaɓe yiriɓe horugol tenen ko ɗuuɗi ɓe landiɓe ko honɗum woni on horinde tenen yo nelaɗo allah ɓe maki dhalika alyawmu alladi wulidtu fihi
ابنه في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق 20 من نيسان وقبله حين أبيه هانا. إذن جبنا دماء تنين يدون دراكا ونقول نيان سبوي دي بارارون حالك نولوري فوري أولو تشيرو سليمان المنصور فوري etene yontere ka ɓura jiccinede ɗum sappo e ɗiɗi on woni ko ɓe jibina eno tawti ɓe ngol konngol a cheikh mahmoud bacha oɗo noon ko ɓe damo ko almuarrikhul falaki karaba kojo ko astronome jo en même temps historien jo anduɗo fi gande koɓe ɓe daña kamɓe nelaɗo sallallah alih w sallam lewru paran ɗimmuru ibnu alqayyim aljawziya ɓe ngeli ɗo kadi ko ɓe ɗiɗo ko ibnu qayyim ka alif e laamu ala ɓen ɗon ko aljawziya ibnu qayyim aljawzi ɓe wona ha ñande sappo e ɗiɗi ma sappo e jeenayyi ko ñande joyi. cheikh albani filli oɗo fillaye imamuɓe mawɓe ɗiɗo imamu zahabi e ibnu kasir mo ɓe maɓɓe no mari deftere ko defti ka defti. imamu zahabi no mari deftere wiyerede siyaru alami nubala minde mi jogui nden ko mujallat 36 deftere siyaru alami nubala hinde woodi hay mujallat 55 deftere hinde woodi kadi sengule ɗon kadi. ibnu kasir no mari deftere wiyete nden albidayatu wan nihaya nde mi jogui nden ko mujallat 15 deftere nde min mi soodi jogui nden. woɓɓe no jogui nde no gay goɗɗum woɓɓe no jogui kadi sengole ɗum ɓeɗo fu no tabintini wonde harayi ñalande teninde jibinede nelaɗo lurraka wonugol sappo e ɗiɗi parandimmuru ndun kan ɗo lurral maari ko ɓura noon fillede e ko ɓura jangede e ko ɓura tawede ka defte koko ceerno on maji kon ka arjusatul mihiya mawliduhu fi ashiri lfadili rabi'in alawali amal fiili lakinnama almashhuru sani ashrihi fi yawmi lisnaini tulua fajrihi o wonde ko ɓuri jiccude e ko lollude ko filla kon ko ñande sappo e ɗiɗi. muyninede maɓɓe koye nden toɓɓere ɗum on ko darino ɗen ko muynini ɓe ko sonnaɓe no make neniraɓe no make halimatu saadiya ka gorol maɓɓe wiyetengol diyaru bani saad moodi on sonnajo ɗon ko wiyete ko alharis bun abdul uzza. woɓɓe kadi wi no ɓeydi e muyninɓe nelaɗo ɓen sonnajo gollanaynoɗo yumma maɓɓe on wiyeteɗo on suwayba ɓe wi ko on wiyete albarakatu ummu ayman. albarakatu ummu ayman oɗo ko o wonno taarajo gollanaynoɗo nelaɗo on sallallah alih w sallam. ndaɗon ko yummi yumma nelaɗo faati no acci yo sonnajo ko o nelaɗo noddinene ha ɓe faati o yummirawo ɗo ɓaynelaɗo fatike o torino allah mayde o wi ko yeru ko gollani nelaɗo kon e ko nelaɗo sifimo kon e ko nelaɗo noddaynomo kon nene am ɓawo nene am ummi baɗa ummi o wi si tawi mayde wonanamo tanaka allah yo allah ƴettitumo o yaari hande kadi ko weeli allah o faati. oɗo noon kadi ko sonnaɗo ɓalejo africain jo ummu ayman ko afrique ga woni ko yewi albarakatu ummu ayman. oɗo kadi fillama wonde o muynini nelaɗo sallallah alih w sallam bal ko kanko muynini nelaɗo ha nelaɗo jonna yumma men halimatu saadiya. allah tabaraka wa taala no hawni yumma meɗen aminatu bintu wahab bay jibiniɓe enɗi ɗinɗi ɓeeɓi araɓe ɓen kadi wurimɓe andirano ka ɗum debbo muyninta koko yoton ɗo rewɓen no defa loota cuuɗi danko boɓoɓe kippa fuu ko waɗi enen hiɗen wuuriri noon goko kutim men on e tawde ga kadi ñande dépense ɗaɓɓa ka wo ɓimmine ñande ñametade sina ɗum ka maɓɓe kamɓe araɓuɓe yimɓe hetti ɓen ko worɓe yata makiɗi soda Dakar gara to ngal nata waɗa shopping rondo adda kono gurdan kadi sen yelike moƴƴango allah moƴƴinanayi ɓay jama min komi yeeyi Angola 2013 mi taw kala pullo Fouta wonɗo Angola marɗo ɓengu no mari gollo on ɓura mo suuji ala mo ala gollanomo kande suuji on famine wona min mingol haala ka waɗi mi woni wuudirde ɗum kono kan jaka no wawi wonde sonnaɓe on heɓa gollowo surtout so tawi ko wonɗo jiidade emo occupie e fayɓe ɓen kanko charge fi fayɓe ɓen haray o ɗuytane charge ji goo
na fi kan iɗen anndi rewɓe hewɓe kadi so mawɗi maɓɓe yaani ɓe makiti ari ɓe wiya huɓɓine yiite ngen, so huɓɓini yiite ngen ɓe innayi wife ɓe gayni kadi ɓe innayi layɓe wuureje ɗen kadi ɓaami ɓe feƴƴintinayi kadi kamɓe kadi kono fof e mum ɗo wallitagol ngol kan no jeeya e golle e ndimanaku no jeeya e diina kan. haray oɗo sonnajo ɓay o ari o ƴetti nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o naɓimo ka galle maɓɓe koɓe rewɓe arabe ɓe buyyantayno ara makka ka cae jali ɗaɓɓa bobo ɓe muyninteɓe ɓawa ɓe hewti kanko himo tampi kadi arabe ɓen no weelano caye ɗen nguure hari ala e majje o andi joni ɓen ko dogiranta caye ɗen ko fi nguure hari ɓawo ɗo o caye ɗen yimɓe ɓen dogata fi o wuuru yaka fulawaji ɗon kadi en yirtita e toɓɓere ɗon gurnan ɗan ka fulawaji no yeɗɗi ɓuri ɗan gurnan ka saare o enen sikki ko ɗan ɗo yeɗɗi ka ndaare tum o yiɗa ɗo wodi rendu no jooɗi daagi ngil no sayli gite ɗen no wojji on tigi no dundi tum ɓernde nden no ƴawi no faala tum mo wutto ñaameteji ɗin e faaleji ɗin bimbi ɓe ko on tigi dawru ka laɓtane waɗe visite si yataw ka golle ka fulawaji a wuuray toon takkure nden koye nde tette nde saggini lewru nden nden koya tettu lesa mango koya tettu ɗon isa ñaama ko direct wonɗa consommude amma ñaameteji wayɗi toon ɗin ɗum koko natte camion je ɓiƴƴe naange e ngulendi ɗum ara waalo e magasin ji amami waɗi ada naada yaltina ɗum naade ha gonde araɓe na ƴetteɗe lemneje ɗo yaha woni abade ko ɗum wuruɗen ka saarata haqiqa tan sonnajo on ɓay o addi bobon ka galle makko Allah waɗi barke e galle ɗe moƴƴa emo marno gueɗo kum hikum hori hikum tampi hikum fooƴi hakke heeɓe kaw ɓiranno kum nelaɗo nde wotere nelaɗo yari ko juufi a innayi tun so tawi sambouriére waɗama pompi pompan leeɓi ɗin watti suudu mum heewi ɓiraɗo totti ana totti ɓiraɗan ɗan waɗi suudu mum haari oɗon on fof hetti bi barakati wujudi nabi sallallah sallam fi diyari sabu barki ki Allah waɗi kin e nelaɗo naati ka galle maɓɓe Allah change situation sonnajo mo miila wurdugol e bobon contrat mo ɓe signuno on ko duuɓi ɗiɗi ko duuɓi ɗiɗi contrat ɓe signi o artiri bobon ɓayɗi timmi o ɗaɓɓi kadi yoɓe awa joni luɓelam bobon kadi hay siko hitande ɓe luɓimo kadi nelaɗo duuɓi ɗiɗi kono wawano timminoyde ɗin tawi o heeɓi kawake en yewte fi makko yesso ɗo ko ɗum duñunomo artirgol ɓe amma si en ari e toɓɓere go hittude kadi nde yimɓe ɓen duwa faltade fi maɓɓe ka gueɗal ɓe maɓɓe jantino wonde ɓiɓɓe worɓe ɓen koɓe tato ko Alkasimu e Abdoullahi on wiyete Tayyib e Ibrahim ka ɓiɓɓe rewɓe ko Zeynab e Rukayya Ummu Kulsumi e Fatima ceerno men on yimi ɓe bi tartibe ka yimre deftere wiyetede Abduzatul Miiya o maaki ɗum ko Ibn Abil Izzi al-Hanafi o maaki wa wilduhu minha khala Ibrahim فالأول القاسم هذا التكريم وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي والكل في حياته ذا كل همم وبعده فاطمة بنصف عام ويمي كدفتر مكو ويبي بنلا بفو كوينين خديجة هبي سنا غوتو يتيرو إبراهيم ondo yumo makko ko africain jo ɓaleejo iwɗo Éthiopie no wiye Maria al-Qibtiya Égypte wona arabejo kadi on jibinani ɓe e Ibrahim ɓe maaki aran on ko Al-Qasim on ɗon laawori teddungal ngal nelaɗo noddirama Abul Qasim e Zeynabu e Ruqayyatu e Fatima e Ummu Kulsumin timmini ɓe kalimoɓe Tahiru ko on wiyete Tayyibu ko on wiyete Abdoullahi wiyama noon inde ɓe no laawori jommum ɓeɗo ɓe fuu ɓiɓɓe nelaɗo ɓen ɓe fuu ɓe meeɗuno mayde aɗo nelaɗo fatade aɗo nelaɗo wonde annab ɓeɗo annabaku o wuuridi e maɓɓe ka nder annabaku ko yumma meɗen Fatima e ɓiɓɓe maɓɓe rewɓe ɓen taniraɓe koyɓuno kon ɓeɗo fuu mayno nelaɗo wattini ɓe ko ɗum waɗi heferaɓe fuɗɗiɓe mokkade wi o wi ko giɗo Allah o surri ɓiɓɓe makko jeego honno ɗum woni ni Allah wi inna a'taynaka al-kawsara eɗen hokkuma ko ɓuri wuuridugol e ɓiɗɗo mum faami idan o wi kono noon nelaɗo ɓaawo maɓɓe Fatima wuuruno kanko kadi o wuuruno feccere hitande so Fatima ɗum ko ɓengu Seydina Aliya yumma Hasan e Huseyni on ɓen ɗon radiallahu anhunna
ɓe wuro no feccere hitande ɓe faati ɓawa fatagol ben maɓɓe ka muynan ton ɓe gandi nene Halimatu Saadiya o wondi e bobo duuɓi ɗiɗi o artirimo o yi kon e bobo o yeeli yo luɓite bobo on kadi ɗum ko annabi men sallallah sallam o hotide e makko kadi ka galle maɓɓe wonoyi hitande e lebbi nelaɗo sa sallam ko bobo no fiƴaɗa tun nene Halima hayni koye wa daniri no jikko ɓe hayni gabitti ɗum ko gabitti Jibril ɗin Jibril aɗa ƴetti bobon sekki bobon wallini ha moƴƴi seeki reedu ndu seeki ɓernde ɗen ƴawni ɓernde nden waɗi miran hum lootiri ndiyan ardaɗa giwraɗa dow ɗa ɓay saƴƴiti ha moƴƴi ukki kadi ɓernde nden kadi ombi ɓernde nden kadi acci ɗon bobon o ƴenti bobon yimɓe no fija nene Halimatu ɓay yii ɗum e yiwnoɓe ɗum ɓe fof ɓeni natto ɗo ko ɗum meeɗa ka yeede bani adama nattumo ta ɗum wonani ɗo probléme o ƴetti bobon o artiri ɗum tawi nelaɗo heeɓi duuɓi nayyi nelaɗo sallallah sallam wuuridi e yumma maɓɓe duuɓi ɗiɗi ɓe yaaɗi e yumma maɓɓe ka leydi Madina yumma maɓɓe ko arabe ɓe Quraysiyankoɓe makkankoɓe kono deyol yumma maɓɓe ngol ko najjariyankoɓe Madina ka banu najjari nene maɓɓe ƴetti ɓe yaade maɓɓe fi juuroyagol dewol mungol koɓe artata ɓe ari ha e nokkure ka wiyete Abawahu ɓe faati ɗon ɓawa ɓe faatike ɗon on tuman ɓe ƴetta kamɓe bobo ɓe natta Madina ka dewol nene maɓɓe ngol ɓe wi o bobo ɗo ko ɓiɗɗo bandirawo amen ɓi nene gotojo amen min jeeya ko Quraysiyankoɓe ɓe jeeyi o bobo ɗo haray nattenmo Makka kupanen jam ɓe ƴetti bobo ɓe artirimo Makka ɓe jonnimo Abbas bappa maɓɓe Abbas maaki ko ɓuri marde tan fi wondugol e bobo o komo duuɓi jeegoni yumma maɓɓe faati acciɓe koɓe duuɓi jeego haray ko miñal ngal Abou Talib ɓe ƴetti bobon ɓe jonnimo Abou Talib ene ɓe jonnimo soro maɓɓe ɓeyni haray ko bappa amen walla ben amen mawɗo Abdoul Moutalib ɓuri marde tan ɓen kadi no yiɗuno nelaɗo sallallah sallam ha feƴƴiti keerol ko kamɓe kadi femmimo kadi Mouhammad kamɓe ƴetti bobo ñande jibina tonimo ɓe wi hamidtu rabba bik mi yettiri majoma an fa anta mahmudu Mouhammadu yani ko a yettiraɗo Allah an Mouhammad ɓe innimo ɗum ɓe ƴetti bobon ɓe jonni kamɓe soriraɓe ɓen Abdoul Moutalib ɓen kadi wondi e bobon duuɓi ɗiɗi kaw timmini duuɓi jeetati ɗon ɓe faati nelaɗo no jogii duuɓi jeetati joni ɓe ala baaba ɓen maɓɓe faati no acci yumma maɓɓe jibinaari ɓe ɓen maɓɓe faati tawi ko mo ɓe bobo mo lebbi jeeɗɗi kareedu yumma maɓɓe faati acci iɓe mari duuɓi jeego soro maɓɓe ko joginoɗo ɓen faati acci ɓe mari duuɓi jeetati bappiraɓe ɓen foɗodir ɗon ha ɓe jonna Abou Talib ɗum ko ɓen Seydina Aliya radiallahu anhu yo ne'uɓe ɓe neyi ɗon kawakeji no nder muɗum tawi tampere no woodi ɓittede no woodi Seydina Aliya ɓe wi ko du iyalin wa du mahmasa arabu golonano himo maɗɗuɗi ɓen guure himo ɗuɗi kadi gañotoɓe fi heege faale ñamugol ɓikkol buy ñamay koy ko haade moƴƴo laaɓuɗo reedu moƴƴuɗo jikku yurmeteɗo yiɗɗo siɓɓe mum ɓen ɓiɓɓe no ɗuuɗi enan joni noon oɗo kadi ari nelaɗo sa sallam heɓe mari duuɓi jeetati ko sutanto sappo ɓe noddi bappa maɓɓe ɓeyni bappa miɗo faala yon ɗaɓɓanan golle kam mi gollaɗa mi heɓay goɗɗum mi wallito on nder kasi ɗum fuɗɗi feeñude kisan wonde o ko haade yurmeteɗo ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallam ɓe maaki ana rahmatun muhdatun min komi yurmede neldade yimɓe koɓe yurmede Allah ɓe wi bappa acce mi wallito on Abou Talib wi nanetake yiɗa yangade fi yomi ñaamu ɓay ala baba mun yomi yangoto ñaama si pay koye nangodiri pay koye no ɗuuɗi e ɓen gurne so ñamete ɗuuɗaɗani ɓe ɓododira fi birtugol e fi a ɓuuri la sayre koye mum si ɗiɗo yeddodiri si nelaɗo ñaawi ko kaari ɗaɓɓiti landitatako woni nunduɗo ko bo Allah moƴƴini jikko jaɓata ɓoɗodirde goɗɗo hoynata goɗɗo darta goɗɗo guite yawre
kono ɓe woniri ɗon ɓe watti jindude makka ɓe ɗaɓɓa golle ɓe ayna dammi ko andi toon gila law Allah signali ko annabaɓe ko nenaɓe annabaɓe fo aynuno dammi ɓe suuɓi ɗen golle ɗon aynugol dammi mi anda tun kon ɗum waɗi ɓe chrétien ɓe no neya kose ɓay annabi Isa o raɓɓotono koseji ɗin o soggaɗi o wi kanko ko nenaɓe yurmede o aynira e dammi wano nenaɓe fo ayniri dammi no nono ɓeɗo haaju maɓɓe ala e dammi ko kose ɓe neyata ko annabajo rattono kon sede wona kanko ɓe jokki donc oɗo e nder ko nenaɓe yaltino golla kon woni ha ko ɓe heɓi duuɓi 12 bappa maɓɓe Abu Talib o ƴetti ɓe o wi Muhammad mbiɗo falaya ɗo ta leydi Sham so yehi leydi Sham en waɗoye commerce o yaltidi e nelaɗo o mari duuɓi 12 ɓe ari ha nokku goo ɓe tawi ɗon e leydi Sham ndin rahib gando monanaɗo wiyeteɗo Bahira o yimi ka deftere wiyetede Arjuzatul Miya wi wa jadduhu lil abi Abdul Muttalib ba'da 80 mata min ghairi kadhib thumma Abu Talib ammu kafal خدمته ثم إلى الشام رحل وذاك بعد عام 12 وكان من أمر بحيرة ما اشتهر بما ما بصر مأبه أندى ببه بم مأبه فاتي بمربو بجيتتي بجنة أبو طالب فوتي به أوا باب تميني دو بسابو يدي ببويازي دي بابا مأبه ليد الشام أنتم أنو فيجي الهالي ويتر بحيرة أولو ko janguɗo defte tawreta e linjila defte aɗiɗi jippaɗen imo andi mande annabaɓe defte ɗe fuu tawreta e linjila no janni annabajo aroyeyi nelaɗo aroyeyi taarih haw no janni ɗum hiɓe manditi ɗum hiɓe andi Bahira nelaɓen e annabaɓen ka hoɓɓudu ɗo haray tampon annabaɓe gonno ɗon kono na wonɗo woyiyatama nelaɗo sallallah alih sallam aɗi rewi takko makko o hayni ɗowdi ndin e hoore maɓɓe si ɓe yadara e ɗowdi no waɗi sa wattanaɗe haqqi no gayyatani nangen ko wuli kon hewtataɓe ɓay o hayni ke ɗum kan ko Bahira o wi ko homɓe wonde kumpay kon ɗo ɓe wi ko kaari en iwɓe Makka ɓen o wi ko mboni mawɗo o iwɓe Makka ɓe wi ko Abu Talib ɓeyni ari ɓeyni mbiɗo sondoma ɗo goɗɗum o ɓiɗɗo ma ɗo o no mari fiyaki hawniɗo nattumo si a nato e leydi Sham ɗum ko Suria Syrie hooreɓe ɓen ka dinamen si yi o bobo ɓe wara e mo saabu o ko habbaɗo o noon minen ko min jangi ka defte ko aroyo min yeetaka koye leñol ma gorol kaari o si tawi koye onon ɓe arabuɓe low ɓe jaasuɓe aynoɓe dammi o yalti si ɓe yi ɗum ɓe wara e mo nattumo marumo faami Abu Talib o ƴetti laaɓal reedu ngal o arde bobo Makka ɓe gaynari golle gila ɗon o fuɗɗi wattande haqqille nelaaɗo oya ceerno meɗen ka Arjuzatu Saniya ɗum ko Muhammadul Amin mo waafiɗi o yimi ɗum e gimɗi baytuje o wi wa fi tariqi aqbala bil bishri summa qabala bahirata al imama الراهب الهمامة فعرف النبي لما رأى الصبي وقال اسمعوني في الحال لا تقصوني لا تدخلوا للشام بسيد الأنام أخشى إذا يرونه بالغدر يقتلونه فرده لبلدته أمه عند خشيته ونودي بكاكو Bahira o wi mi laaɓano reedu oto naatidoy o bobo Sham kumpay ko alyahuda ɓe yen tuwa mande annabaɓe ɗum e makko tambini ko habba ko andi toon alyahuda ɓen ɓe tewi pas ɓe sali o nelaɗo ɓawɓe jangi ka defte maɓɓe eɓe marno mawɗo wiyetenoɗo Ibnu Rayyan o heeɓi balɗe ha o heeɓi duuɓi temeɗɗiɗi timmuɗi tis o immoto daro hara o kottari o nanga lawol ngol o yaha o tuggaki o wowla o ƴakkira ñiiƴe ɗen duuɓi temeɗɗiɗi hitande nelaɗo jibinte ndi hitaɗo nelaɗo nula ko nden hitaɗo fata
ado fatade ko moɓidirno yimɓe makka madina ɓe fof o wi areɗo o wi hiɗo gandi ko honɗum ittiɗa yaman leydi beere e jaram e ñameteji iɗo nana ɓuranno yota fi ñameteji hewɗi leɗɗe leydi yaman ɗin no maɓɓe ɗe ala hay nokko yaɗu noon wona enen e wiye Portugal ko lemunne ka ane laymuna tan ko lemunne ka koko koygo ka lemunne no nanditi e kaccu no weeli ɓuuri lemunne wiyete laymuna mari ñameteji fruit ɗum yaman ala ɗimmo o wisi mi wiye ndi leydi mi ari madina leydi kokke yorundi ɗo cango lala ilo lala leɗɗe ala ɗowdi ala o wi ko goɗɗum men nani aroyey ɗo nelaɗo sakkiteteɗo nulede on ko takko ɗo o jibinte o nule so raɗama ko ɗo o wernete miɗo yelino yomi wuru ɗo belajo ñande o raɗa o tawalat ɗo mi gonginamo simi maya o wi o jibinte kanko on nelaɗo ɗon hara ben makko fatiki yumma makko maya acca ko mo duuɓi jeego soro makko jon dambe ɗen ka gorol maɓɓe maya acca o e ɓaari duuɓi sappo o aɗoto yahude adnallan fof ko leydi Cham o yaha leydi Cham o e ɓaari duuɓi sappo e joyi si o ari makka o wi yimɓe makka ɓe lorray mo tampinamo bappa makko huɗa e mo ñande goo Allah huɗa bappa makko ɗum ko tabbat yaɗa abi lahabin wa tabba awa si o dogi o ari madina ɗo werde mo fati nden hitande nelaɗo huɗa nden hitande kanko Ibnu Rayyan pour waɗi Allah wimo ko musaddiqun lima bayna yadayhi min at-taurati wal injil wa muhaiminan wona wasiɓe majjaka fi makko ɓe salimu Allah wi ka suratul bayyina lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina o saga feñani ɓe taynaka maɓɓe kamɓe banu israila koye woɓɓe goɓe salo jonno misal daɓɓal no wasi wiyama joni annabajo no arde o ara noon wiye ko jakankejo maninka fo wiya ɓe boni wonde fulɓe wona ɓe maninka fulɓe kadi na ɓeɗo ɓe boni wongol fulɓe ɗonari maccuɓe ma wiye kaka runde annabajo ngari ayiye ko hulɓini caɗo ɓende Allah danda men ɓe yawde kono woodi goɗɗum koye famade gimberu ndum ɓayɗo addama fuuta ndu kuɗama rondiɗo ndu ngari hanka miside o wi ɓeyni ko nduni wo ko gimbe ɓeyni ko ndu watta ndu o meɗen kuɗude ɗo amen ɓeyni o ɓoye gimbe pour ta ka misido nangoga ka runde wona ɓiɗu ka runde o kudi ha ama ɗon ha ɓay koye puloy koye watti dogude ka miside yamoya ka runde toon ɓay koye puloy koye wawi ɓeyni ndu hana ka runde ga ɓe rondiri ɓe addi ka miside hande kon ɗo ɗona kuɗede hande ndu ka miside ko ɗum ndu wanno wiyede ko tan kuɗu gimɓe joɗɗineɓe ɗo si kuɗowo gimɓe ari an ganduɗo dina o haccumo takko ma sa naɓimo ka majjuɓɓe si ɓe wawi ɓe ma ɓe gekkitoyto toon no waka windugol larme ɓe min mbiɗa yaɓa soriyaka toñono ɗuuɗe ɗum jabboyno muɗum joni noon on ɓiɗɗo ɗo mawnite e ala golle sina wi ko min kadi mi winda e lekki arsike ɗaɓɓe Allah jogi fenade o windude ko ala faami donc koye wattan haqqille o andi ɓe wi wota wonu STS sikkiti sakkiti sikkiti takkiti sakkiti ko wola wa hiɗa sikkiti hiɗa takkiti a sakkitoyto kala ko tawata cembe heɓoto e muɗum nafa ara e muɗum si memminike ukko si a ukkaki a leetoye aroye tardif man tawa joni ko ya holle ka wona siko giɗo hawruɗa wallitoma o tete siko gaño o werne ka weretake ɓay a leyti idan ɓe alyahudaɓe ko ɗum ɓe heeɗi e fi oɗo nelaɗo sallallah alih w sallam aray en ɗaɓɓiray darorde hande kadi teleren ɗo ɓe wi wonde ko nene Khadijatu bintu Khuwaylid kaka duuɓi makko kaka duuɓi nelaɗo sappo e jowi ɓe yiidi nelaɗo wondi e bappa mum ka duuɓi sappo e ɗiɗi tati nayi ka jowi nene Khadija ƴetti nelaɗo Allah o golle haala kan sakitike makka sukano ɗo modi mo nunɗinani himo feewi nene Khadija maki enen ɓe falama employé de o ƴettimo golle andi woodi goɗɗum ko ɓe inata sahratul hubbi mbile hukiggol rewɓe no mari ɗum kamɓe aɗa ɓe darɓe gorko on ko ɓe wimo kon na ɗum ɓe ɗaɓɓe makko ko goɗɗum go toni ɗon tawi mo faala gorko ko jomba mo kono mo jarribade ha o heɓa aaden ko marɗo jawdi agna nisa'il arab Quraysh rewɓe Quraysh an ko ɓe fof ɓuuri jawdi mo faala gorko ko dankomo danko domo e jawdi ɗum
o wi o suka de mum jettamo golle o ƴettini laaɗo sallah sallam golle ɓe wuuridi ɗon kono o taski si nelaɗo wuuli ko non woniri si ɓe ukki juuɗe hunde si ɓe yeeyi hay siko waltudi gonga mum ndi jilete o wi hey kon miɗo mari miɗo woowi imminde commerce e leydi Cham miɗo falama ƴettude golle yaha o immindini nelaɗo e boy comptable jo makko no wiye Maysaratu Maysara ɓawo yaadi nelaɗo yaadi e Maysara leydi Cham Abu Talib acciri nelaɗo joni noon suudu hoɗɗu ɗum wonu ka sera nelaɗo kaka sera yeeyata kono ko ɓe yeeyi o goɗɗo marsinta ha landa Maysaratu o daari nelaɗo o ari o wi patron ene Khadija o suka gollowo ɗo on heeɓi noon gollowo o wi o ko feewi kon o ko numɗi kon o ko yurmete kon o ko teddini yimɓe kon o ko waɗi doyi kon awa kadi hay siko waltude o yeeyini mas nene Khadija noddi nelaɗo maki joni hari hiɗen gollitude iɗe gollitude ɓe faala e yoka bappa an no wiye gueɗal bappa an no wiye Warqatu bun Nawfal ɓe faala e yoka ɓemmi ɗo faalaɓe yodde goɗɗum fima nelaɗo jaɓiri kara ɓe ari ka Warqa nene Khadija maki denɗu waddilan ɗo hande ko ammi mari waliyu ɗo e leydi Makka haray o suka gollanolan ɗon ɓe faala ya ƴettuma hokkalan mo nelaɗo muga debbo ɓurɗo marde jaw ƴettaɗo fi yo gollu yoɓe si lowru maaji si wiyama joni kañum jawata ka kay borru tigui andi ngaldine nelaɗo maki a jabtu min ha lidaka habbabtuha o wi mi ngalɗi e Khadija ko ɗum simde yiɗi Khadija par ce que ka witirallan ɗon haari gurna ganna yakkike faami nelaɗo no ɓitti ko miskin debbo ɓurno wat jawde o wi no faala ɗum Maysaratu yini Mouhammad maga qulta kono arabu e enen no wawɗen ni ko needi bone reeɓe kamɓe ɓiɗɗo ƴettatano décision hay bappirawo hay siko maslongo no wuuri nelaɗo maki mi ala ko mi jaabon ha mi yiido e babba Abou Talib o ari o yewti Abou Talib indi ɓe fijay woni ɓen testete woni a wawata jombude Khadija mo lamɓe faala ronki mo fof faala ronki kono noon si ɓe soobini jaray ka même marsi joni heɗitoɗe nene Khadija toujours muynita ñande go nelaɗo maki amin kadi mayi ka bappa ene Khadija ari wi Abou Talib o suka mum ɗo faala yon jaman mi okke o on tuman Seydina Abou Talib ayani Abou Talib ni joni no ko gollowo ma o wi ko ɗum min wo ko mi mari kon fof mi wonta e juuɗe makko ɗo fodde si bawo gorko on tuman o Waraka e Abou Talib tummodiri ɓe jami nene Khadija dewgal ngal du'a tawi nelaɗo nde jogui duuɓi nogay e jowi duuɓol nene Khadija nde jogui 50 e ko ɓuuri lollude e konngol ko filla duuɓi 15 no hakkude maɓɓe nene Khadija gikkori kisan Al-Qasim na ɓe watti ɗon kisan Abdoullahi woɓɓe wi jiwɓe ɓen taw ha heddi Fatima ko toso on noon ɓe watti ɗon on tuman Abdoullahi woɓɓe wi wurin ko Zeynab ko Ummu Kulsum to soko ɓe ɓiɓɓe nelaɗo ɗo noon Seydina Ousmane a jombuno ɗiɗo e maɓɓe ɓe jongi Ruqayya o Badri yaha Seydina Ousmane tawi no hilni on himo nawdi Seydina Ousmane ɓawo Badri iwtama Ruqayya ɓay fatike nelaɗo ƴetti kadi Ummu Kulsum wattanime kadi ko ɗum wi Seydina Ousmane Zunnurayni jongannoraji ɗiɗi ndare ɓe khulafa rashidun Allah humidirɓe Aboubacre Oumar Ousmane e Ali mo wi sendidira e ɓen o bonnana en dinaka Seydina Aboubacre okki nelaɗo gueɗal mum on Aïcha Seydina Oumar okki nelaɗo gueɗal mum on Hafsa yumma men Hafsa Seydina Ousmane jombani nelaɗo ɗiɗo nelaɗo ƴetti gueɗal mum on Fatima okki denɗu mum Ali moɓe kafi baaɓe o yi humodirangal hakkude ɓe ka Allah suudu hakkude ɓe koyen accu ka suudi ɗon teddinen ɗon dankoɗen ɗon faami fino yurmodirangal waɗa awa on tuman nene Khadija jibini ɓe gueɗal ɓe ɗo ɓaawo ɗum ɓe wondi e nder ɗum nelaɗo ɓeyduno sonnaɓe ceerno meɗen on ka Arjuzatu Saniya ɓe maaki zawjatuhu 11 فيما رووا واشتهر خديجة فسودة عائشة فحفصة
wa Zainabun wa Ramla Maimunatun Safiya wa Hindu Taliya zawjatuhu Juwairiya bintu Khuzaimata Zainabun wa bintu Jahshin Zainabu. Oɗo ceerno yimi sonnaɓe nelaɗo ɓen sappo e go ko ɓe ƴetti kon e nder ɗi baytuji ɗo. ɗum ko hombo ko nene men Khadijatu bintu Khuwaylid. ɓe jombi yumma meɗen Sawdatu oɗo ko bintu Zamba. ɓe jombi yumma meɗen Aisha ko geɗal Seydina Aboubacre. ɓe jombi yumma meɗen Hafsa ko geɗal Umar. ɓe jombi yumma meɗen Zeynab ɓeɗo ko bintu Khuzayma. ɓe jombi yumma meɗen Ummu Salamata. sonnaɓe nelaɗo ɓe fof ko ɓe sakkiti fatade. ɓeɗo Allah ukkuno ɓe balɗe sahaba fayda woɗɗino si ɓe faati ɓe nawyuno hano ɓe nawi ha ɓe bunɗi ɓe bunɗiti kadi ɓe bunɗiti tammu si ɓe faati. Allah ukkuno ɓe balɗe moƴƴa kamɓe yumma meɗen Ummu Salama. on tuma ɓe jombi Zeynab bintu Jahash ko sonnaje ɗon mi fuɗɗanino e yewtere mum wonde oɗo ko Allah woni waliyo. rewɓe nelaɗo ɓen no hiira ñande go tunne no Ummu Salama maki min de miɗo teddi ka ɓurnaɗo tagee fof ndaare ko ɓe jubbaninam sonnaje on ko heɓi ɗum fof deƴƴi ho on tuman Zeynab bintu Jasin ni e hombo kadi tawi miɗo mari komi wowla on fof on fankay nene Aisha maki ko min tun ɓe jombi jo tippa mana ƴettaɗo tawi adaki ka gorko go ɓeni he awa an kadi a heeɓi ko hay goto heɓani. Zeynab bintu Jaas wi ɗon wowla ɗo fi dewle moƴƴinaɗe ka leydi ga min ngal angal kaka Allah huma komin Allah wi falamma qada zaydun minha wataran zawajnakaha. min ko Allah wi Muhammadu mi hokkima Zeynab nelaɗo maki Allah mi wata ƴettude o ko minne e modi makko. Allah wi mi bonniti ɗum joɓɓumo. nelaɗo maki honto noon mi toroto. Allah wi ko min torotoɗa. nelaɗo tori Allah resinimo Jibril en duyi dewgal ngal zikre yuri ka Allah ari Qur'ana wonde Allah hokkima mo dewgal ko ha ton ka o wiya yetelan ko hombo dewgal mum huma ka dow kasa mawni ka Allah. nene Aisha wi accuta mi laɗumi fitta koyɗe maɗe ida jogui ɗon médaille mo goɗɗo ala. nene Ummu Salama maki wallahi si ɓuuri ɓawlayno mi ɓawlinayno mi hokke. da jogui ko debbo heɓani o woni Zeynab bintu Jaas o impose o wi adnan fof sina nelaɗo goto jombata. Allah wi joggumo. ɓe jombi kadi wiyete ɓen Juwayriyatu bintul Haris oɗo ko tarajo korɗo ko galle maɓɓe ɓe rindini ɓe risi. Mariyatu al-Qibtiya ɓeɗo ko égyptien ɓe africain ɓe. min mi wona mubalaga fil kalam ɓurtingode kono mi hawri e sira deftere sira wonde hadihi kanat min qabilati l-Fallata min al-Fullaniyin. kami ko gaɓe iwri ka fulɓe ɓen iwri e Éthiopie to onno Égypte to ka tu ka Saynaha ko ɗon go sonnajo yiwi o ƴettoya kanelaɗo sallallahu alaihi wa sallam Mariyatu Qibtiya e Ummu Habiba e Safiyatu bintu Huyay e yumma meɗen Maymunatu bintel Haris ko ɓeɗo wonno sonnaɓe maɓɓe radiyallahu anhunna ajmain ɓeɗo ɓe ƴettuɓe. ɓe wi woɓɓe wi Juwayriya o ɗo bintul Haris ko kamɓe kadi wiyete Maymuna wallahu alam. aray hande on en yiɗay daragol ɗo ɗo woodi piiji boyi en ari ha kanelaɗo jombi ɗon nene Khadija. jombugol maɓɓe nene meɗen Khadija ngol tawno hawni moƴƴa moƴƴa nene Khadija wuuri ɗum e maɓɓe ha islam on ari. fa islam on ari hiya awwalu man amanat bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. kamɓe adi gonɗinde ɓawo nelaɗo seniki ka fammere yii Jibrilu ɓe suura wawari darade maɓɓe ɓe paniki ɓe fokkiti dogugol ɓe dogini ɓe paniki ɓe seni makka ɓe maka zammiluni ɓe tun nene Khadija suddi ɓe sori kala suddare ɗo wi ko ɗum yiwɗa si ha wiɗa ida goƴi ida diwna yomi buuɓe nelaɗo maki ra'aytu yimo nene Khadija ɓanti wi habbe wone ɗo o suddi ɓe kadi wari ka Waraqatu bun Nawfal o wi den ɗum modi a yiri ni Waraqatu bun Nawfal ni si Allah wurnayno lan ha o nune yimɓe makko ɓe yeddamo mi gomɗinayno ko ɗum arayno e annabi Musa annamus namus ko Jibril ko ɗum arayno annabi Musa yewdankoɗamo hara perdare ngal teddungal. nene Khadija maki mi nayino ke wonki am fi Muhammad ɓe arti ɓe occupé nelaɗo tun Jibril yaltiti kadi ka dambugal tun nelaɗo maki zammilini joni suddan. ene Khadija maki mi anday siko malaikajo ari ɗo esko jinna on ɗum o waɗi ko hoore makko ndengo tarti
arabu hayli horne sukundum jonso jansanni tum nelaɗo make o yeehi o ƴetti kadi tiggar ni kadi o haɓɓi kadi hoore nden kadi tun nelaɗo make o ari nene Khadija make wallahi innahu lal malaika ko malaika o gandi ɗum ɗo ko qabla al islam islam on no ari tum taw o feeñari taw ringande o ari jaka malaika natta e suudu ka sonnajo darni sanci darni famine on tuman o wi modi mi hoolike ma ko wuuɗuɗa o nelaɗo hooti noon kadi o wi o a yahay kadi malaika arata ɗum bani ko ɗa talanka suudu ga hootu andi ɓe innayi gorko kelɗuɗo fawrade mari sonnaade yettuɗo ɓaawa wona rewɓe wi o ɓe sore kadi danki mi accita suttare o yahu toon konko fokkiti ɗon ko ɓe laato nelaɗo hooti kadi ka fammere jibril jippi noon janni ɓe iqra o arti tum